Uzrok pretilosti je prije svega suvišak kalorija, odnosno zapravo prekomjerna konzumacija hrane. No, ono što je izuzetno važno, što zapravo u svakodnevnom radu sa pacijentima se susreće da katkada nije samo posrijedi i suvišan unos kalorija, to jest prekomjeran unos prije svega masnoća, odnosno hrane koja zapravo sadrže masti, nego je to i greška koja se čini vezano uz vremena konzumacije obroka. To jest, drugim riječima, vrlo često se preskače doručak i prvi obrok bude tek negdje u podne ili u popodnevnim satima, a vrlo često zapravo slijedi večera koja je vrlo obilata. Tjelesna aktivnost kao drugi važan faktor u nastanku pretilosti uz, dakle, prije spomenutu zapravo neodgovarajuću dnevnu ishranu, znači da ono što zapravo često puta ljudi danas zaborave, zapostave iz svoje svakodnevnice, a to je dostatno kretanje, a to bi zapravo na neki način pretpostavljalo 30 do 45 minuta barem dnevnog hoda, odnosno šetnje. Drugim riječima, nije nužno da se svi bave nekakvim sportom, dakle tipa tenis ili plivanje ili trčanje, već sama šetnja kao jedan blagi oblik fizičke aktivnosti će zapravo puno učiniti u toj cijeloj priči. A naročito ukoliko netko je u mogućnosti i može provoditi i aktivniju fizičku aktivnost svakodnevno, to je još tim poželjnije. Zašto nam je zapravo nužan kvalitetan san? Smatra se da ljudi koji u osnovi nedostatno spavaju, dakle oni koji imaju problema sa snom u vidu nekakvih nesanica, češće u osnovi oboljevaju od pretilosti, odnosno češće dobivaju te suvišne kilograme, a onda jasna stvar, samim time povećava se i mogućnost, odnosno rizik jedne druge bolesti koja se isto tako s time povezuje, a to je i šećerna bolest tipa 2, odnosno dijabetes tipa 2.